Nabi Muhammad salesik di to malebina po ng Allah Ta'ala di antara to malebina pancaji po ng Allah Ta'ala alina ba yari kesempatan untuk pasalama imakna. Ya. Sehingga siaga Nabi Pak mak diuluiwi nisa maka angka Nabi Muhammad asan namatu mak dimondriku cak marilau melu mancaji umatna Nabi Muhammad magai nasabak jaminannya semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Amin. Kecuali ya tiai. Apa anda tahu tiada? Hah? Melu mana tahu surga tahu? Mega mi tahu salah lalang. Hah? Dasa gatot melu tama neraka. Tahu deh hana melu lagi mapilece termelu tama surga. Ya. Tetapi ia rata tama surga aga syaratna tama surga tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinina tama-tama lebih kehadir jamaah maghrib, jamaah safari insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tusukru marajari raja kuasanna Allah Ta'ala nasaba angkata menemun waripak pidecing adisingang awatangan asaginan talab-lebih teparilan arota atau pada angka mopa pigau iparentana pongalatara liran nawatwe tanna podo ia menjadi lalang natululunga amopa kang asalama karilin wasalama kari akhirat terutama mana surga insyaallah. Salawan dan niyama wassalamu ala salabirana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Tama-tama lebih yang kehadir jemaah safari insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama lebih yang kehadir kui pompori pakutana kira-kira kega melintah ipigau mereka tahu sogi muliki atau pak bang. Ya ya kau tahu sogi muliki si bapak ban nama kesama ngapun. Pak bangi deh insyaallah. Ya ko Pak bangi na ilawi berarti lolongan ni apa tiruang. Iya. Magai Bapak Ibu nasaba irom moliki memesah pak kita mata paring kalinga taulino biasa mi gora. Tetapi secara hakikat Allah Ta'ala muliki. Iya. Ni kata yuli iroto yuli tau masadari risesena pakaraji pong Allah Ta'ala. Ya, itu Bapak Ibu. Okotogi, lotogi, masigi, okotogi, bolata, okotogi, jama-jamata. Narik kotang kalingan ni rupanguli natu sadar, natu makuraga na pigo iparentano pong Allah Ta'ala. InsyaAllah izin tu tahu mo pak lulung apa tiruan. Amin. InsyaAllah Bapak Ibu. Nasaba ukumi meniru tantangan na hindi taulinoy. Magay nasaba iro hindi marumok makita ciwaliki. Yeah.
Nah kadaya ko pong Allah Ta'ala pak bangi muliki ang kamo pa baja. Ya ko to sogi muliki na dia tulos so di gai lolongan. Kira-kira. Ya ko de mulau ya wattewe digatawamu. Patuju di kapak deh. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi ya ke pekanjaki kita pak maka dah talau kega dalih. Ya, talau kega dalih pak. Wadi jaji pak kita mata digaga ilolongan makukoi. Tapi wadi jaji angka matu dalih na riki pongalata tan risa polena denerule riki. Itu Bapak Ibu sekalian magai na sebab tepo ipoloyolo. Ya natu na pakadai pongalata Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nigi to makanja tepok na rialeku walengi alomo risini na urusanna. Ya, ubukarang ilalam madece rilelan na urusanna Bapak Ibu. Makanya itu ya sangia tuto ngapa dina wadi kita kalupa ripuangi. Ya, walaupun yang namanya perintah Allah memang kan relatif Pak. Agar relatifnya Bapak Ibu sekalian sesuai batas kemampuan, sesuai situasi dan kondisi kita Bapak Ibu. Itu tomo-tomo lebih ke hadir. Nah, di sisi lain magi nuliki pong Allah Ta'ala setiap waktu Pak ia turia sengia banget Bapak Ibu sekalian paperingar rawat tuh. Ya. Tite gare marumola da ang katopawi ko bangi ta makada hita masih waktu de panesat ding de pasiaga tama sih berarti ia ro tau makero magi kira-kira na pawi makoro na sabat tak kalupa yo ko waktu ya dito nang katapawi makoro iya tak kelupa kiri waktu sehingga pas mengaji tawe ko radio mengaji ko radio masih Pak tahu kan loro nih gapale asara nih gapale itu Bapak Ibu berarti tak kelupa kiri waktu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tu syukuru nang keajaran na agama ta kalima ki sosiwan ni peringarani. Kira-kira ya kong katoy kalima sa sosiwan di peringarani may nga rota sedih may nga mo rota sedih Pak kalima sa sosiwan di peringarani ang kato may nga ang kato de magi na de na may nga nasabak de na jampangi panguli na puangi si di na jampangi alena dito na jampangi agamana di na jampangi akatana tu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu kira-kira iroi di tuo kegero isapa riono pong Allah taala atau riono pong gawai ya riono pong gawai deh. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu narwatan ketua anak guru. Ya. Deni pigok perintah na punggawai. Abalah tu. Ya. Ipigau angka je perintah na punggawai. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian tusukuru maraja ripong Allah Ta'ala rigo angkane tak buka tita tak buka paringarata angkane pangulina puangi tak minimal tabali makada Allahu Akbar tak tambah si umuru ya kurasi jatai macawi ini rumate ay jara tu makor deh ya ini Bapak Ibu sekalian makadami tanna podo malampe mana kasi umuruku di na mereka miloda tayo pa malampe umuru tu hati-hati ki
talengi batas cek deh malampi tungang amin na cia pecu ta coba nih gari kuna tarime pak dongat ta ukuang palampir kasi umuruku na tarima tungang ibuang malampi umuru na di ta batasi na puli ta puli tabayangkan ko puli ta puli lasa si toko-toko modal capu pak jam pacau na caje pecu apa perlu dokter kada palampir ini pun jadi makanya Bapak Ibu sekalian acak-acak milo doang puang pinrengi ka umur maki gunai iya maki gunai de enapi sukara de enapi sukara maka mau berarti temilo dong umru de palampir bawah nih bang wah ya ia meru jagai ya jadi namo milau ki pakan jadi peringerata ajak kaman na pesut temi taluruang meka gari tanay manang iya matuawi siya murutay di ustaz 70 anang belum sapa pimaco tabi ingka tomatoko siapa murutay di sampai tahun burung iya iya bayangkan nih Pak dia ngarang ngalina jadi iya tapi ini saya umur tah macawi na serapuluna iya mereka geret tanah itu ngaki menyamamoro macam itu mata ini na boleh menyamamoro ko tu mata diga nyaman mana ke Allahu ya Rabbi mau maaf ini Bapak Ibu sekalian ya magi na tuma bicara makoro Pak nasabak mega tau tak kalupa kalima ni siya sosiwan ni iparingarangi na di mo pa na mainga aga pamulang Allahu Akbar berarti na paringarangi ki pong Allah Ta'ala pakarajay puang kemudian paperingat kedua asyhadu an la ilaha illallah berarti aga kurupa melo ya pesa biang aleta maka dato matapak kiri alena minimal kita mengingat kepada Allah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, iya ko masyahada ki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak gini baca makwero nari kutumas sampajang kutumat tahiyaki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ia ko kama ki ibaca wa asyhadu anna biasa kama Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an dene baca wa langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Bapak Ibu, Pak biasa tuh nggak tahu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Tidak begitu Pak. Langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Bapak Ibu. Magi kurupa nasaba iya narosi di tau malebbi na pakang kapong Allah Ta'ala yung rima pesakbi.
Magi na tumapisabi o Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah sebab Nabi Muhammad sesudah Allah yang memberi keselamatan, Nabi Muhammad juga bisa memberi bantuan keselamatan. Itu Bapak Ibu. Jadi yang itu masyahadah di Nabi ta nasabah meloki si sambung Nabi ta napas salama ki baja sangadie menguluri puangan Allah Ta'ala. Magi Bapak Ibu nasabah ia sengi Nabi Muhammad selesik di to malebina puang Allah Ta'ala di antara to malebina pancaji puang Allah Ta'ala alina bayari kesempatan untuk pasalama imakna ya. Sehingga siaga Nabi Pak mak diuluiwi nisa maka diangkat Nabi Muhammad asal nama tu mak dimundriku cak marilau melu mancaji umatna Nabi Muhammad magai nasabak jaminannya semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Amin. Kecuali ya tiai. Apa anda tahu tiade? Hah? Melu mana tamu surga tahu? Mega mi tahu salah lalang. Hah? Dasa gatot melu tama neraka. Tahu deh hana melu lagi mapilece termelu tama surga. Ya. Tetapi ia ratawe tama surga aga syaratna tama surga tawe pamasina puangi ya. Agi asa pamasi papujiriuna puang Allah Ta'ala di alita kira-kira na puryogi puang Allah Ta'ala na rekode ni puryo parentana meki lolona pamasi ripuangi na makutuki makamase. Kira-kira engkarora palolong ki pamase pole ripuangi na makutuki makamase. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi aja taharapi mamase taweri aleta kodeti sama makamase pada taulino. Aja to terenwangi nama seki pongan Allah Ta'ala dari kodeta kamase ri alena Bapak Ibu sekalian. Ini tuh matau melebihkan kehadir. Nah iya rupuang Allah Ta'ala Bapak Ibu. Nah suruh ki mapidi citannya tuh puang imi malai risota. Ya. Tannya tuh puang imi lo malai anda sarasanya tak. Justru malah narik korni pigau inak parentangnya puangnya. Na tambahi midale na. Ya. Na tambahi midale na Bapak Ibu sekalian. Cuma mawata mitawi sesa magai nasabak di minasa dalle asogir bawang ya ina de kadina nasa makurat dalle maka garo de ina makurat di nama makurati dalle na nasa padahal galak pemandre aga tona gunana mega dui ko de gaga andre mit taman kamakiro ba jadi makanya ku tanai mana ki yero ko merilo do ko lirbo Allah Ta'ala kega to pulo yolo asugirang atau bisingan yolo panasay dia katilaw adisingan atau sugiran kacik di meja Pak bisa sama kada milo mana kilolongan ngerogagay makada mak kega tapolo yolo apa dia namun kimak kesamaan ya adisingan tapi gotuma di sini ada gayandre. Makanya Bapak Ibu sekalian iro adisingingnya aja nasi rupa mipa tannya adisinga watakali bawang adisinga papena ding adisinga ngakalan ya rumana ro yilau Pak ya kumadi singi watakale na masal na malasak kalang maapa tasading ya madisi watakale tapi malasa ati nya magaro
Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Na iya mana itu Pak nulle pakan kayero agaga narik ko sadar ki makada iro di turi libo natana de gaga si de cede mo ya pune saliwan na anu pole mana miripuangi. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Tanay ki gare. Yo ko tarimay aliga bata agata baca. Alhamdulillah. Makasih, maka linta jawaban alhamdulillah ya ko terimai. Tapi ko terlambat kinalit padangkanya agay ko. Iya. Minimal ibadah maka dantannya padalik kusoy. Iya. Itu Bapak Ibu. Ang kami rumapelo kuange natalawa ya rogagay. Di apa nakaru di pikiran madari nakadade na parlu apa na dia soye. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya naro ampai, iya rupong Allah Ta'ala rigo purata na wari dale nelora ki sukuru, rigo tatahan na dale ta nelora ki sakbara. Na ya apa nama dari ya. Sakbara imawatang. De. Iya na tu ampai maka da tuang Allah Ta'ala innallaha ma'an sabirin. Sirani ni tuang Allah Ta'ala tau sakbarai. Ya setingkatan na sakbara na sukuru Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi de nulle tahu sakbara ko de ni sa sukuru tu Bapak Ibu sekalian. Ya. De to nulle sakbara, de nulle sakbara tu Bapak de ni sukuru, de to nulle ta sukuru ko de sakbara. Coba nih gare Bapak Ibu sekalian. Ia garui di Pak Gelungnya agak tiwangin apa mak buah sih? Hah? Pupuk. Sabara. Matul rutoto. Yola lalani siampulan. Patampulan. Sabara mak dumping. Sabara mak kemaja dumping. Kamakor Pak. Mau tak mau ya. Pak dompet sabar tuh tak aja pak kamaja apa purpi masang kita kamakar Pak sabar ki mak tanang atau mak gugu tanai di tanah gugu berarti mandri ongkoso sabar tuh pak gugu pak tanangnya tak aja nih pak kamajana purpi masang kita ya. Mali pupuk, mali racun. Ya, mau tak mau. Ya. Ikalu pedni. Tunggu mau gero? Ikalu pedni. Nasabak ia ko dinyo lah. Agak kita aja. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah iya nora ampai iya tu dicingi Bapak Ibu. Ipi kau pasti ang kesusana. Pada mitu ini Pak Galungi asita tanang madari agam menre. Madari seri menre madari lalu loyole wak seri ya. Na ase. Ya, kan makor Pak. Mako matoto de cengi me pigo Pak. Ya. Mapangewan matoto Pak Indrena ipoloyolo ke ganigare coba digare Bapak Ibu buktikan ini. Ya ko makatan niki di ya. Si silalona tatarima. Si ratu sabu tapang ke peminta-minta lalu nan mapala. Tanah ini gare. Oh dia dibicu. Langkah mau dia sepiran. Ya. Ini Bapak Ibu.
Iya kau tu sadar Bapak Ibu, minimal ipoda maka ada jolok usapara ki di bicu. Jolok sapara ki di bicu. Apa dia itu sih kapan na mungkin si lalu diterima si ratu sabut apa biak beri mana? Ya. Pak ya itana bapak gurangi mata anak Pak ya ditulai. Oh dulu harus man. Oh itulah safar yang dibicu. Ya. Nah sebab memang agama ini ditunah kadai pongan Allah Ta'ala yokololonga kodali abiri manangi. Dito maka dia abiringi sesa. Ya, abiringi sesa. Itu Bapak Ibu sekalian. Lolonga ki deceng abiringi sesa. Madisi ki abireti sesa. Ko cari abiringi sesa di sini. Ya, acaca kilometer atau malasa. Ya, ya beringi sesa. Aja na aleta mana mi petuju. Pak mi gatoji itu tau mi ande tia echo. Ya, ya kok malasa nyali turuni. Si sana madisingi makutut turun. Ya. Malasa maradina malasa nuna. Nak kita bisa. Paling-paling katina maka ada sasiruntu paman maka ada wede ku sampah sapo. Padahal demetomi na melolau. Yeah. Sebenarnya makanya kanjak itu yang kelinga cede tapi mak beleng. Nak beleng ipuangi. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Iya pale kode tulek kali-kali waktu telot turungi keluarga tarik komalasai. Akali limat ka cinampo ilodong yung ufuan adampo ni kasi dosana ko dosana mancaji pasabaran na malasa upo ya kong kalasan na po akay kasi adampo ni akay lasan na upadisi yeah. Kamakorba ini Bapak Ibu sekalian. Tapi utanay kigare ya kumalasi bombe ta Papa pa di sini kasi bombe ku engkau mau makoro udah kan main pala nadupan itu ini Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Iya naruh tujuan na tu si peringar apa ridicing. Jadi termasuk itu Pak iya na tu ampai pong Allah Ta'ala na peringarai ki mataru. Hayya ala salah. Sempajaki. Magai nariya ko mas sempaja muki angka na tu nalawai. Iya. Angka na nalawai. Aga nalawai ni jae walaupun riwat mas sempajat kami ya biasa ki jaga masalah kalau aku mas sempajaki biasa ki masalah kalau aku mas sempajaki biasa tuh ki macai matengah mas sempajak Allah iya bode pura mas sempajak wamba main mas sempaja ni namin rimo pa emosi na. Apa ini? Justru ya ko mas sempaja ni na demo pa pasi tulik kendalikan ngeletai malada poko dita sempaja. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya na tu ampe tari ibu rai aleta astagfirullah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim magi Pak nasabak iya na pasimulup mapengaruh majah Bapak Ibu sekalian ya na dia nasi skat si sos dia nasi cocok papi nak dingin seding apa sih terseding kode nasi cocok menyamagi atau masuk sakit ya. Ini Bapak Ibu isapi harole makome maseseng itu tutungan dia nulis si cocok imana pakilo rata si bawah terjadi realita Bapak Ibu sekalian
Hayya 'alal falah. Neliki pong Allah Ta'ala supaya pada mau pergi. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya na tuampe maka dia pong Allah Ta'ala. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, itu kong katau Pak iwaring apa tiroa pole ripuangi. Tahu mau Pak itu? Ya, tahu mau Pak itu? Coba nih gare Pak. Kira-kira ya kotulot jok karena dene rita lalengi agak kira-kira terjadi. Pusaki. Tapi lolonga ki apa tiruang? Lolonga ki apa tiruang? Tapang ke jalo ke kilala maga tasadi macilaka ta mau pergi. Maka dia tahu ya marajini pusat tahu mako koy nang kiasa Google Map. Na mau Google Map napa kita bisa tahu pusat. Dia na cik di dua atau lolongan abala gara-gara Google Map. Kita jadi karena itu buatan manusia. Tapi ya kupong Allah Ta'ala pita iki lalang dia na mungkin pusaki pa. Dia na mungkin pusaki. Iya na tu ampai supaya ada tulolongan apusan ada pigau. Pakanjaki peringerangi. Piko cara pakanjaki peringerangi nari ko ang kami ipigau ipamule dengan bismillah. Naya promo-promo ya lupa ide. Tanai mana kigere di pagalungi. Ya kotale bingkut tatatada tapata selepangi. Habis bilang mukir. De. Tali bangkut tetapi bismillah mukir. Apa nih kita baca? Oh mereka lo galungnya aja makut ana ya tuh makatan ini bingku mik itu lo galung. Jadi kaya pelewat tuh tak bismillah. Oh melo pimandre. Namu itu moromotian lupai. Ya konandre mo minandre jaramo to malupai mak bismillah Pak. Tapi komandre gola-gola si bawa bepa maromo na lupai. Betul. Maromo na lupai bismillah. Magi nasa gola-gola mo. Me kumaga ko nakanda ko gola-gola. Ini Bapak Ibu sekalian. Itu syarat sebenarnya Pak supaya aja tu tak keluar ripong Allah Ta'ala dari isambungi ali ripongi bismillahirrahmanirrahim. Dia tu nak kadai pelukoi Pak. Cuma madarmi angkat tahu mak bismillah si polo. Angkat tahu mak bismillah koki. Bismillah. Ya polomu ya roh tapi angkamu polo na. Kapak kamu bismillah. Cuma sila. Dega bana. Masamilam. Apa simi mapamula sila. Bismillah. Mawata gajari pasuku bismillahirrahmanirrahim. Iya ko makadami bismillah berarti tasambuk bami aleta ripuannya. Iya ko tepat teru ya rahmanirrahim berarti meloki lolongo pamasi risisena jaba mata. Iya ko makadami bismillah si sambuk sapuannya. Maka dia mau punya azkurukum ya kau bingerak toko. Tapi maka dia punya udah uni astajib lakum illau kawareko. Bismillahirrahmanirrahim. Usambung leku si bapuni supaya lolonga kak pamasena, lolonga kak pakkamasena. Makumuru peringarat apa bismillah ki. Oh baca bawah mi. Ya, angkana tupongkah.
Pak makadai moto awi itimbang makapah dan ditimba digagai. Angka tukung kamak bismillah. Magi mak bismillah meringerah karibuan ya naroh. Tu syukur tak bismillah mopa. Berarti tasambungnya ali taribuangi. Persoalan aga papewalana serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian. Tapi yakini ya kosibawa kipuangi yakin. Pasti setiap urusan yang kita lakukan pasti diberi kemudahan. Cuma ia meromadari meromok yang lupa ipuangi kong kayu rusuh. Agak pula ingaran anggota ini, angka anggota aku kok. Ia ko yarwe wasiruntuat di jaji. Tapi sisan naletu okro dia gage anggota anak. Padahal tanya anggota anak bahwa ngurusi roda gay. Mega mau tahu tapi niat tacik diminta katai letu ki okor masih sama aja diganggu tai tapi ku makadeki bismillahirrahmanirrahim tanah podo kasih urusaku kau yang mulumui ya perlu ku degangi ku takut tanah podo kau anggota baru ya Pak iya tu kuna masih ki puangi Pak meromot tahu dene puran mursuki tapi kau dia nak purioki po Allah Taala Pak tahu iran mo yang murusuki bedari dari jampanya ki to ngagero jadi agan pelipigam ada noki jolo ko po Allah Taala rencana ki idi agami tapigau agami talolongan puangi pamatu buka ilalan na Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau niru kapan? Tapahan nih kira-kira. Ya. Jadi ulangi memang angkaro kira-kira tahu. Ya. Angkaro kira-kira tahu kalima sesusiwan ni gorai dia nang kalingan. Ya. Angka kegai tahu dia nama ring kalinga. Ya. Ia rose sai nang kalinga mua de minalao. Ta de minalao. Tapa ia roma dari lanya ipikirat tongangi mage pa. Ia ko taulino mulli ina de nalao majana seding. Tapi ko pong Allah Taala mulli inalao maromo majana seding. Ini jadi masalah Pak. Ya ko taulino mulli maromo majana sedih ko de nalau tapi ko pang Allah Taala mulli maromo de na majana sedih. Ya. Tapi liwat jana na sedih ko tatutui dali na pole ripuangi. Ya. Marari apo nalupa ipuangi maka dan niga tutui pang Allah Taala. Ini Bapak Ibu sekalian. Sahabat tami betul kok sirjolo mudah-mudahan ada silapai buat dimanca di paperingan raman nanti alita Bapak Ibu magai nasabak meloki lolonga apa tiruan naipahasi dia gau-gau terutama riasanya bangun sehingga minimal angkerial natita alhamdulillah meraja kuasa pun ada api sikit buat tak tambah si umur tak tambah dali macawi amatian ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah meridai dan membimbing kita semua memberikan jalan ihdinas siratal mustaqim dan insya Allah semoga masyarakat Sarimpo ini insya Allah diberkahi rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala rezekinya, diberikan anak yang saleh salehah dan menjadi anak kebanggaan bagi kita semua insya Allah amin ya rabbal alamin. Bagi jemaah safari semoga dipanjangkan umurnya, umur yang bermanfaat, diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk berkeliling dari masjid ke masjid untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tempat yang paling mulia diciptakan Allah di muka bumi adalah masjid. Kalau kita berjalan dari masjid ke masjid berarti kita mencari
kemuliaan dalam hidup kita, insya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya rasa demikian. Terima kasih banyak panitia masjid Pegawai Syarah. Semoga pertemuan kita ini diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di sisi kita semua. Baik, saya akhiri. Allahumma hamdal Quran, Allahumma dahil jannah bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.